I pozdravljam vas u Flikt Pilot. Ovo je druga epizoda. Čekamo. Evo ga. Wow, vidite ovaj tu avion. Otkud mi? Pa evo, u ovoj epizodi ćemo gasiti požar. Da. Požar. Da vidimo što ćemo dobiti. Please, neki dobar avion. Nemoj pare. 6.000. Idemo da gasimo požar. Kad ugasimo požar, dobit ćemo 10.000. Igramo sa ovim tu avionem. Vatrogasnim. Začekamo malo. Požar! O ne! Zaboravio sam za to. Reset. Evo ga požar tu ima. Pogledam parom naprijed. Ponom parom naprijed. Penjemo se gore. I da ne udarimo. Wow. Uvlačimo gume u sebe. Kako ono teško. Dobro. Ok, sad ćemo uskoro morati spuštati se polako dole. Pokupili smo vodu. Onda ubrzamo. Ok. Pažljivo. O! Gasili smo požar. Uo! Gasili smo požar, 3 zvjezdice, 10.000. Jedna sličica. Valjda ćemo dobiti neki dobar avion. No? Top. Dobili smo avion. Ili nismo? Ne, ne. Sad moramo ovo tu. Ok, sad ćemo tu. Evo ga. Evo naš ovdje već u zraku. Dobro. Sada ovo bi se prebazimo tu. Evo ga. Jedna zvjezdica. Izvinite, morao sam ići u WC, ovo spuštamo. Sad se moram spustiti na pistu. I ovdje ćemo završiti epizodu, dakle da ćemo se spustiti na pistu. Diži se gore. Evo ga. Završili smo ovdje ćemo završiti tu epizodu. Dobili smo 10.000. Zovete mama. Levar i to je to za ovu epizodu.